ya swabisa go utlwisa bohloko motho a ye sepetlele mo ngwana motho a sebetsang teng hara ba kudi batho ba kulang a ska ba le letswalo la o letsa sethunya a ska ba le letswalo la o letsa sethunya bana ehle bana bontate ha re ke re shebeng taba ena hantle banna ha re shebeng taba ena hantle ngwana motho o mosebetsing o apere uniform ya hae o a theosa o thabile o ntsa thusa bakudi a ilo shwella mosebetsing ka letsola motho a ileng a utlwana le yena motho a kene fela a kene ka koloi ya mosebetsing ere mohlang molao tshintshang o thuma ponisa ska tsama ka dikoloi batho ba tla be ba utlwa bohloko batho ba tla be ba utlwile bohloko nna ke qala ho e bona ntho e tjena ke a qala ho e bona ntho e tjena jwale ena se kgetlo la pele e etsala mo motho a nkang koloi ya mosebetsi ya molao a ilo thunya moratuwa wa hae a se la pele ntho ena e etsala ka jone maponisa na le molao ha le ponisa le lwana ba lenkela sethunya ba nka sethunya seno e le ntho ene sa etsale pele e ya dikoloing jwale e ya dikoloing jwale hora ntata o no nka koloing o tla tsamaya ka maoto ho ba koloi tsena jwale se di sebedisetswa ntho tseo e seng tsona ke ya mabenkeleng ke swabile ha bohloko ke swabile re lokela ho etsa ntho engwe makeisheneng a rona ha tabena ha ke tloile ka jeno hona le ntata ileng a bua maobane a re banna ba lokela hore ba tswe ba patrole diterata hona le ntata ileng a bua jwalo ke gola ona le ka ntha ka mane ka Lindley momamedi e re ke bue nthwena mme ke a tseba ha ke bua o tla dumellana le nna ya tla hanana le nna ho ntse o lokile le teng o kile wa bona tseleng tsa mapolasing mona makgowa sa kentse di-camera bo mapolasing mona ha o feta mebileng mona wa di bona di-camera ba kentse le tsena tsa infrared kore tsena tse kgonang lo nka motjheso gore ha o ipatile o paqame pela dikgomo o nana o tlo etsa bokeleme mo plasing kapa o tlo ba kenela di nka tshwantsho hobane motjheso wa motho ha o lekane le motjheso wa phoofolo ba bona fela hore hona le motjheso o seng ona man ba bona hore ona ke bo at 30 degrees 35 36 a se motjheso wa kgomo ba tswe ba bitsane ba basweu are kom net daar asseblief ons het net iets gesien daar kom buddy kom botman daar is iemand hier so laat ons gaan ba tswe hobane ba tshetsana ba tswa ka divene ntate o tla bona ba tswa ka divene e le pai ba tswa ka divene ba ilo thusa e mongwe ha bo bona ba ilo thusa e mong wa ha bo bona ba tswa ka divene ba di camera tsa mo sheba tseleng tsa dipolasing mona ya wena o lo iketsetsa ntho tsa hao ha ba bona koloi ishwile e eme ka thoko o tsela ba ishebile ka camera ba letsetsana ka nako eo gore una le koloi e emeng kae tseleng e itseng a nne le fete ka mono o tla bona ntse ba feta divene di feta khafetsa ba shebile rona ho etsa la eng koloi ha ba e belela ba yema ba thusana Ntate Nelson Mandela o kila bua ntho engwe mme batho ba bangata ke a gola ba elebetse ha no bolailwe Chris Hani Ntate Mandela o ile a leboha mosadi wa lekgowa ya ileng a bona ha wa loose a thunya moetapeleno wa bohlokwa Ntate Chris Hani a banka le nomoro plata ya koloi a ba mo hlalosa hore o jwa itsa re wa potela maponisa a wa ka yena a re hoja ene e se ka mosadi eo ya neng a eme festere mo a ileng a ngola dintho a di bona kaofela a mo leboha Ntate Mandela are ikabe molai wa monga di Chris Hani a sa tshwarwa
ke dumellana le President Mandela haholo. Makeisheneng a rona ntho e etsala motho a ishebile motho a ba re ha ke batle ho kena ditabeng. Ha ke batle ho kena ditabeng. Nna ke tshaba ditaba, ha ke batle ho kena ditabeng. Ke a tshaba, ke tla bolawa. Ha ke batle ho kena ditabeng. Ntate Mandela a leboha mosadi wa lekgowa. A re baya danki. A neng a eme festereng a bona polao ena. A fana ka dintlha kaofela. O ntsa le tronkong le kajeno wa lose. Shaba metsotso ke robedi hantle fela pele hora ya pele. Kajeno ke labone bekeng. Hobaneng makeisheneng a rona ntho a di etsala re sheba kwana. Momamedi ke buile shano ke bua nnete. Ngwana o otlwa ke mohlankana a be a mmolelle a bolelle batho ra ke kgarebe ya ka ke banna ba mmalwa ba emang ba ilo thiba ba re ntho ena ke a etsahala. Empa hangata ya etsahala ho sina motho ya thusetsang ngwana motho a raha kwa mono ra kwa ha ke batle ho kena ditabeng. Ho etswa keng re be jwalo? Ho etswa keng re be jwalo? Ho etswa ke eng? Hlasela mofuta o mong dimolo mona o tlo bona hore ba habo mofuta ono a ke ba o seohela na. Rona moshemane o tlapa ngwanana molong a ba morahe ngwana batho a sa mtsebelo motseba tla be re hae bana ba tjena e ntse ile ntho tsa bona. Ho baneng ho le jwalo? Ho rona ha re kgone ho tshireletsana. O moyeng o le Sedi FM khotso. Ntate Thuso kae? Ya phela ndate. Re teng Thuso wa tla taba e buang e bua taba e kgolo hampe. Ke batla ho tshwela ho yona. Ntho re tampang ra etsa rona re le batho ba batsho. Hona le hore re kgaleme ngwana wa batho ao a hlapang mo ntapo re thibeletse re tampa ra ntsha di phone ra etsa video then ra tlatsa lefatshe le kaofela which is ntho e le hore e ntse foresight o phoso o santsane o etsa phoso e nngwe. Bona mohlankana ona na Thuso ha tloa a otla motho ka 7 bullet. Thuso la ka ba mosadi wa hao ha e fe right ona west part ki girlfriend Thuso ki no fanto ka ya hore 7 bullet o mola mosadi bolrero wa hao ano mo bola jalo ka kgodi ya lerato nkgono le wa 65 years le le trele le banna ha o hlokale le hore le ka modiela ka utropo ka le o sala moholo hana matla le itwanela mara jalo ntho tse tsalang ka mafora ka mo bontate ba ba tseba batho ba tsang botlhokotsela ha ba ntse batho ba thusa maponisa clar ali president o utlwile ta o re no buile ke mphora ka khutotara le ka le ha re thuse maponisa Natala mane hona le motse yo mong mo nkgono a ileng a betwa ke bana ba bashemane ba neng ba etsa mosebetsi o mobe ona o tshabehang ntho e nyonyehang manyala ba tsama ba beta le bana ba banana ba betang nkgono itsa a fitla police station nkgono a hlokalla police station ha bua ka bona. Hona jwale o tshwerwe ntate wa 50 years o etsa life sentence ona beta bana ba le motsebo le 14 14 years ntate wa le motsema 50 ha lokela ibe o mosebetsing wa sebetsa o etsana le ntho tse swabisang tsa o beta batho ba bomme ha tlamero ibe o mosebetsing ke ka hore sa tswele pele tjena dinaha tse ding di tswela pele ke kwa etsa ntho tse o bo China man okay o ka e bona tosa le mandinyana o ke kwa etsa ntho tse o bo Singapore okay kwa etsa bana ba rona ona jwale ba nka dipilisi ba di kopanya ba di tshela ka di drinking ba yanwa ha ba tlamea ho ithuta dikolong ka jeno re tloetse batho ba senya dikolo ba utswa di computer tsa bana dikolong ba re ba bona ba phanda hobane motho a sena mosebetsi o ya sekolo mo re lokelang go fa bana thuto ha hona naha e kileng ya rua ka batho ba sa balang tsa mo botsa Gambia Samaolo botsa Gambia hore e sutleile jwang tsamo e botsa Gambia ha ina batho ba bangata ba badileng ha hona naha e tswelang pele ka batho ba sa balang ha iyo lefatshe lena kaofela dina tse tswetseng pele batho ba teng ba badile ha hona naha e tla tswela pele ka AEO ya rona ena ha iyo le ka jeno president ha bua ke mutlela bohloko president
hore na o tla reng ka jeno ka ketso tse sehloho tse kana hore na ke mang motho ya nang le tjhelete yae ya tla tlisa ditjhelete tsae a tlo re hira ka ketso tse swabisang a kana